Nzika wala ngikutimela uDumsana wakwaSithole namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezala. Ngiyafuna ukutshela ukuthi izala indawo la ifela khona indawo ehlangahlangeneko kodwa na izala ine potential. That is why ama engineers athi nakaqala kabona izala mara kaboni izala. Phezulu kwezala abona laba ngakha khona imall, inthabathaba zentolo ama malls endawo esikhathini esiningi bawakha endaweni ebeyihlangahlangeneko izala. Ithi nayiqeda ukwakhiwa kube indawo engasabonakali. So ngifuna ukutshela ukuthi nawe ngikhala la ukhona esimeni okiso. Ngenza ukuthi uhlangahlangene, ngenza ukuthi uzibona uyizala, ngenza ukuthi mhlawumbe abantu bakuhlekile, abantu bakuhleba, abantu baqala ngamafestere, abantu bakhuluma kumbi, abantu bakuhleka bathi ngeke usaba ungekho abangelokho kufanele ube ngikho. Ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi there's potential in you, ungaba into kufanele ube ngiyo. Nanyana ukuthi wenze nanyana wone kangangani emhlabeni, nanyana wenze ama mistake kangangani emhlabeni, you still have potentials. That's why the greater is he in you than the one in the world. Une potential ngaphakathi kuwe ngakwenza ube umuntu kufanele ube nguye. Ungaluze hope, ungazigive upeli, ungazinyazi, unganyazi into engaphakathi, unganyazi ongaphandle kuwe, kodwa unganyazi into engaphakathi kuwe ngoba into engaphakathi kuwe ingenza into engaphandle kuyo. Ngifuna ukutshela ukuthi unamandla ukubamba umuntu ongabanga kufanele ukuthi ube nguye. Uzima inkosi asidlali la, zithembe, zikholwe, themba ukuthi ungaba into ekufanele ube ngiyo. Angidlali la, uzima inkosi awe.